Biyag ti tao. Remila, pantayam dagiti addim tamapana kaw ni jay talawn. Wen, lolo? Agluto kan tumutay ni ti pangaldawan tayaw. Amom ti agdengdeng. Wen, lolo? Sige nga raw, mapana kaw. Tapno malpas ko ti trabaho, jay talawn. Anday ta, napaturog ko ni Troy. Ipaidakon. Agluto ako ni ti pangaldawan mi. Sa paag ta agluto. Tapno, addalo ka na nagsardang iti batog ti balay. Ninsamot, Sir Orly. Ti akin daga dito'y ayan mi. Mang Fredo! Mang Fredo! Ada kayo? Isungag pa iso. Sa bali man ang tilugan na. Talagang abak nang ni Sir Orly. Mang Fredo! Dumanon kayo, sir! Agyaman ak. Ada dalulom balasan ko? Awan, sir. Napan iji talon. No aday bagayo kan ni lolo, inakbiit ayaban. Uray kat asidaglaang diti balay ti talon, sir. Sige man nga rod, balasan ko. Pasensya ka na, kahit agyaman ak. Agsapsapaw ni Sir Orly iti agbalin ababaunen da. Awan mo't mairekomendak apaw. Siya ko na, lolo. Kaya't ko ti agtrabaho tapno makaurnungak. Kan makatulungak kada kayo. Anya? Sino nga iti mga iwan ka dagiti addem no pumanaw ka? Kaya't ko ti makaurnong, lolo. Awan nga ron mga iwan ka dagiti addem. Nang runa iti buridik nga addem. Naimbag dagiti dua kakabsat mo Tamidyo dadakkel dan. Ngam ti buridik nga addem ngay. Awan mga iwan. Tanay, kanayo nakmo ti jay talon apaw. Mabalin mo't siguro nga ikuyog kun ti burida kakabsat ko ije balay da, Sir Orly. Uray ta nasingput mo't da, sir. Amo ka maawatan, dak. Ay, saan? Kababain. Kasano nga ron ang makatrabaho ka no ikuyog mo mo't ti addem? Ay, saanay? Nakababain, apaw. Mapanak ije balay da, Sir Orly. Ikuyog kun ti kabsat ko. Uray ta damot kwartak nga iduldulin ko apag plete mi. Gundawayak ti kaawan ni lolo diti balay. Inak agpatulong kan ni Sir Orly. Barang kayat nak nga agpaay kas babaunan ije balay da. Abangan no agungit ni lolom, numamuan na ti kaadda yung agkabsat dito'y balay, Remela. Pangaasiyo, sir. Da kayo ti makisarita kan ni lolok. Ha? Kaya't ko nga minta agtrabaho. Da kaya't ko ti makaurnong iti pagadal ko, sir. Ay. Sige, umay ka. Agawid tayo di balayo. Ha? Apay, sir. Didak ka di kaya't nga agbalin ababaunan nyo. Kabaulak dagiti trabaho iti balay, sir. Nagagatak. Agawid tayo di balayo. Ta ipakada ka kinilolong, Remela. Saan ko kumaapalubusan, sir? Tawan mga awer iti buridak nga apo kaw. Nasapamot ngamin na pimusay dagiti dadakkel da. Isu nga ulilan dagiti apo kaw, sir. Ay, un nga rod. Nakakaasimot dagiti apo ko, Mang Fredo. Nakunan ni Remela nga ikuyog na ti kabsat na iti balay. Ha? Ay, nakababain mo't kada kayo, sir. Ang mga nuawan ti matrabahuan na nuaramidin na ti kasta. Kabailak, lolo. Duamot ang titawan ni Troy. Amunan ti sao. Ngam nakababain kan ni Sir Orly, apo. Awan ti problema kanyak, Mang Fredo. Mawatak da ita. Iso nga okay lang. Iso ano kaya't da po ko yung tagpaay ka na kami kasbabaw nan. Sige. Alaan mi,
Takas makita, kit desidido ang makaadal ti apo ko yo. Nakuna na ngamin na kaya't na ti makaurnong para iti panagadal na. Kartingak nga ibalaybay dagiti nga baak. Tapno makadalusa kon. Kat masapa ka makaluto. Shhh! Huston, Troy. Anyaman ng tisangitam ay ading. Maturog ka kadilat tadi tabukot ko. Inuba ka lang arudan. Apay, anyat sang-sangitan ta, adim. Remela? Kuha madam, agpampambarlaeng. Makaturturog siguro. Ay, anyan tikas ta lang ayong agkabsat, Remela. Walas mo ti pinangubam di ta, adim. Kaya't mo tay gatangan kay ti carrier na tapno saan ka marigatan? Saanan ma'am? Nairwama kun iti kastoy. Manipod ba ti kabsat ko? Insuro nakday dinanang ko. No kasano ti panangob ba iti ubing babaan ti ules? Ay na, biliba kiti kinagagat kin kinaanos mo balasang ko. Madam? Amom, kayad da ka pagadalan. Ngam, kasano gagadal ka ngayon at damat ikabsat mo anak ka ati pilatakan ka, Remela. Sana problema dayta, madam. Ikuyog ko ti kabsat ko iti pagadalan. Makipakpakaasya kitagbalin nga maestrak, tapalubusan na kamang ikuyog iti kabsat ko ijay. Aniya? Sigurado ka? Saan ka mabain, Remela? Saan, madam? Apay ko maamabainak. Diyak ibain ti kabsat ko. Basta kayat ko ti makaiskwela, madam. Ala, agdugaw ka laang dito'y, Troy, Juan. Di ka agsangsangit, Uray ta daginatang taakanam. Nagito'y, mangala ka laang dito'y supot no mabisin ka, Juan. Ulita ka, di ka agsangsangit, tapno maipasdat ko tagdangag iti teacher ko, Juan. Rugyandak man ang dagiti kaadalak. Adda makaawat kanyak. Ngam adamot lata dagiti manguy-uyaw kanyak. Saan da apat yan akabsat ko ni Troy? Ibagbagada nga anak ko iti kinabalasang. Hoy! Agtal na kayo man! Di ka lamasan ka ni Remela. Remela, ada chocolate iti bag ko. Itad mo iti kabsat mo. Nakababainan kan ka, Lloyd. Inaldaw kang agbalon iti makmakan. Tapno dala itad mo iti kabsat ko. Wen tapno di nakadisturbon nga agadal. Agyamanak kan ka, Lloyd. Nakananos ka kanyak. Nang runa launa iti kabsat ko. Masyanak ngamin kin ka, Remela. Nang runa no kasyakat katawaan da kadag iti kaadalan ta. Awan problema iti dayta. Jak ikan ka no ida. Basta syak, ti panagadal ko ti pangpangrunak. Gundawayak ti kadadag iti tattawa na saya at ti panagpuspuso da. Amang tultulong kanyak. Tapno makaadalak. Nadamag ka ken ni Sir Orlay tirigrigat mo amang ikuykuyog ken ni Troy iti pagadalan nyo, apaw. Isu asukuna kaun ti Adam tayawid kaun. Yawid yun ni Troy, Lolo? Wen tapno maipamaysam ti agadal. Wen maladingitan nakitipan na kaya dayon ti kabsat ko kanyak. Nairwamak nga mina na kanayo nagkadkaduwak. Ngam sige, palubusak kung tamo kasanla siyak ti marikrigatan. Pati ti kabsat ko, nakapupuklat na nga mina ni ti classroom mi. Wen, yawid kaun ni Troy. Kitsaya atem ti agadal, wen. Aggaggaget ka dito'y balay da Sir Orlay. Manmanaon ti kaskadakwada. Nakasingsingput da. Isu nga igaid mau ti agadal. Uwan, Lolo. Ikarik. Basta diyo ko mangaron baybayan ni Troy, Kastamat tandag iti dua pa'y kakapsat ko. Wen, sana balay. Ta si daglat ti talon iti balay tayaw.
Mabalin kulat ta ida apanawan iti balay. Sa kung tusok na suknalan ida. Rimela, makatawin la ti orayanen. Agturpostan iti panagadal ta. Wen nga rod, Lloyd. Sapay ko mata makaturposta nga agpadpada. Wen, basta igaid ta ti agadal, Rimela. Wen, amom, ti pamilyak ti inspirasyon ko. Kayat ko idaayaon iti kinarigat. Kat dakkel mo ti utang ko kadag iti amok. Ta isuda ti mang tultulong kanyak. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Oh, adaawag mo. Sungbata mo. Ta ituloy ta no madamdamat ag istorya. Sige, panawan ka pa Rimela. Sige, Lloyd. Ni Lolo ti umawawag. Hello, Lolo? Apok, agpakada ka pa lang iti pagadalan yaw. Kastamutin ka na Sir Orley. Tagawid ka. Apay, Lolo. Awanan ni Troy akabsat mo, apaw. Anya, awanan nga. Anya kaya ti asawan. Natayo, ti kabsat mo, Rimela. Anya! Imbate, kanyan ti makarla ti adim. Kastamutan, dagiti dwapay kakabsat mo. Sana nasiputan ni adim ti susurot na. Kadagiti kakabsat na arimwar. Imuli da, iti bayabas. Saan na buto na naputan ti panagturong ni Troy, iti bakras. Natinag. Na ito pati ulo na iti bataw. Nga isumot na iti patay na. Di matimbagak ka na kayo, adi o may bayan ti kapsat ko. Hingkariyo kanyak daydasak mengen yawin nyo dito. Hingkarigatak ti nagtrabaho. Kansimrag iti pangadalan. Tapno makaturposak. Tulungan kantuman nga giskwela. Nga mapay pinanawan na kami matana. Troy! Hiram sa Diyos ating buhay. Diyak ko nagsubli ijay syudad, Lolo. Anya, kasanahon ti panagadal mo, apaw. Diyak kayatan ti ag-eskwela. Anya? Awan ganas kun. Kaslawanan ti serserbi ti biyag kanyak. Apo, di ka kumaagsaw iti kasta. Patibkeren tayo kumahti pakinakam tayo. Natay lang arudan dagiti dadakkel mi. Saita, natay man ang tikabsat ko. Apo, amin tayo. Agturong ken patay. Adda kami pa'y may kadagiti dwa kakabsat mo. Datayaw ti agbibinada. Lolo, Panubok laeng dagitoy ang mapaspasaran tayo ita. Di tay ko masumukaw. Adda kaasi ti Diyos, apo. Saan nga iti agnanayon kit agladladingit tayo latan. Basta kumpet tayo latta iti namarswa. Lolo. Ala, agsubli ka ijay syudad. Ta ituloy mo ti panagadal mo. Wan, kakaiso na adandanin ti panagturpos mo, apaw. Ken kakaiso na nga dadasar Orley. Amang tultulong ken ka. Gundawayam dayta, apo. Agsarde nga kon nga ag-eskwela, Lloyd. Umay ko laalaan dagiti kawus ko iti balay dagiti amok. Tagawid akon iti balay mi. Anya? Ay sos, apay nga agsardeng ka. Kakaiso na dandanin ti panagturpos ta. Awan ganas kun nga agbibiyag, Lloyd.
Saan, Rimela? Di ka agsaoy ti kasta. Kasanon amatunoy mo dagiti arapaap mo. No nakapoy mo ti pakinakam mo. Lloyd, Sarang ti anyaman na panubok nga aglabas iti biyag mo. Napnuan iti panubok ti biyag tayo. Isu nga agpatibker ka, Rimela. No agpaabak ka, si kamot latag balin na kaasi. Kasanon tulangan ti panagbiagyo. Panunutom dagiti kakabsat mo. Di mat ko nam ati pamilyam ti inspirasyon mo iti biyag. Lloyd, Di ka umibbat iti Diyos. Tapat yak adi nakabaybayan. Isu ti pagkaptam. Naayat unay ti namarswa. Saan nga iti agnanayon? Kat agladingit tayo. Laglagi pamday ta, Rimela. Kablaawan da ka, Rimela. Nakatorpos ka ni ti panagadal mo. agyaman akunay kada kayo, Sir Orly. Ken, Madam, da kayo tinagbalin nga instrumento ti Apo. Tapno matunoy ko dagiti arapahap ko. No sana gapo kada kayo, sana ka naka-eskwela. Gapo mo't iti kinagagat kin kinaanos mo. Isu nakalpas ka iti panagadal mo. Wen, Rimela, kat ikarimi atulungan da ka makastrak iti trabahom. Ado ti mabalin mi apagisarkan kan kabalasang ko. Agyaman na ka talaga kada kayo, Madam. Sir. Tangay nakalpastan iti panagadal ta. Ken adan panggedan ta, Rimela. Adamot siguron gundaway ta para iti bagbagita. Anyat kayat mo sa wan, Lloyd? Kinapudno na. Nabayagin nga agayatakin ka. Agad-adal ta pala idi. Linapdak ti bagik anagdaton ken ka. Tadyak kayat amadisturbo ti panagadal ta, Rimela. Isu nga alaet ko maday ito'y agundaway. Amang ipudno itiriknak ken ka. Ay-ayaten ka, Rimela. Lloyd. Ay-ayaten ka, kunak. Da ko nagpalpalikaw, Pay. Kinapuno na. Agayatak matkan ka, Lloyd. Ha? Agpaiso, Rimela? Wen, nakasingsingpot ka. Kat may saday ta anak at nagantiriknakan ka. Agkasarta nga rudan. Ha? Lloyd, ladingitak. Diyak pa'y mabalinti makiasawa. Ngamin, adapay dagiti kakabsat ko at tulungak. Paglepasak pa'y ida iti panagadalda. No di ka makauray, awan mabalin ko, Lloyd. Ay, talaga ajak makauray Isu nga agkasartan. Takalpasan ti kalay sata. Alain tan dagiti kakabsat mo iti puderta. Taag tinulong ta amang paadal kadakwada. Dua ta amang paadal kadagiti kakabsat mo. And syempre, alain tamutin ni lolom iti puderta. Ay da, ladingitak. Ngamjak kaya tapanawan to'y balay tayaw dito'y probinsya, apaw. Kanadadag iti dingwan dito'y. Kaasi damait no panawak ida. Awan kadwayo dito'y, Lolo. Ado, dagiti kaaroba dito'y, apaw. Didak pagdanagan. Sige, Lolo. No diyo kaya ti sumurot kada kami ijay syudad. Sarungkaran da kayo lang arudan iti linawas ditoy. Ay na, nasaysaya at pay Ikuyog min dagiti kakabsat ko, Lolo, tapagadalan mi ita. Hala, ano sa matulungan dagiti kakabsat mo?
Tapno di dan to agbalay na nakakaasay. Wen lolo, pag tinulungan mi apagadalin na giti kakabsat ti asawak. Ay naayat na talaga ni Apo Diyos. Takaskin ka, tinted na nga asawa, tuya pukaw. Nakasingsingpet ka, barok. Agyaman ak unay kin ka, Sapay ko matag nanayon, ti kinaragsak yu, Agyaman kami, Lolo. No adda na dagsa na pagdaldalanam, kumpet kay ti Diyosa na marswa, kat dawatam ti panarabay na, ta sigurado nga igiya na ka, no lakit di tapatib karam ti pamatim kankwana. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Manang Biyana! Hello everyone! Kumusta kayo manan? Adtoy manan, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang yo, abyanang, kan mangkabkablaaw kada kayo, itinaragsak. Ngayon kay panagbuybuya kan panagdangdangag itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kani pagayam tayo aloyda. Saan na pudpudno anagan. Ngamsakbay na, kablaawan tayo pa, itinaragsa ka pa nagkasar. The Mark and Rex, dita San Julian, West Agoo, La Union, from Joanne Ruvillos. Kastamatan ni Ma'am Merlita, a mother ni Sir Ramil Flores. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kastiman, tikuna ni Pagayam Loida. Dear Manang Biyanang, kaya't kumanmat apay drama ti kapadasa kiti biyag. Bareng makaita di ti adal, kadagiti padak ngagdangdangag. Adda nobyo kakalugarak, ngam idi addabak nang anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyok. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, apay nga sinanak. Anya tinagbasula, Loida. Awam mo ti madingay na ramid ka. Basta agsinatan, tahan kan ngay ayatan Roberto. Ay, apay nga. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinay kare para iti tunggal maysa. Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan, kasangsangpot mo pailaan, ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rodan. Ikasarnakan ayan ni Roberto. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak, Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanume ngamin ni Loida di anak kaw. Ay, jakman amo iti day di ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anobyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag kawabak ng kanon sa di nang isukatan na iti anak kaw, Maray. Ay, jak amaw paray. Tayak pa'y nakit kita. Ay, masya nakatalaga iti anak kaw. Kanayo na ngagbartak, manipod imbreak ni Loida. Malmalday ngamen, Maray. Ala, andi ngayom lakta, paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isaganak iti merienda.
Nagluto ak iti kamote ken tugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Day takit din tugtug iti idas da saryo. Katahan nga nairoam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay kaniloy da ije plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Loida. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan ije balay derito. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsak matla ang timasurot, darling. Kas respeto, umay kalata ipakada iti inam, honey. Ay, kadda kayo no anya ti pangedeng yaw, no agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakimat amin abado mo na nakaw, agdalaw kan dito'y balay. When atay awid na kon ni Rito ije balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga? Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumat lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna, saka ito agden na, Loida. Hanak nga mabalin nga kasar ni Rito. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta? Adda asawa ni Rita? Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, ta isaw ti ni Rito ti ayayatak tatan nanang. Anya. May mayat ni Rito tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo, Rito. Kadwa ta ti babaunan. May katlo ti babaunan, Loida. Ay, adda gayang babaunan mo. Una. Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan nga agtrabaho. Jakayat nagtrabaho ka, honey. Tingayat ko, agbalin ka senyorita dito balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro dito balay, tada papanakon. Sana bali, tada ti babaunan na kadwa. Manang imang, akin manok dagito nakapupok ito'y likod ti balay. Manok ni tata rito asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak, kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si kangay. 28 mat lang. Ni, ang katawan ng tamot gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebrero. Ay, inauna ka nga rod ay ite makabulan, tamarso kanyak. Iso nga manang kalagta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak, ta makapasurun. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Rito? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni tata ritaw. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang iti lugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon ang mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonado niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manukla ang ti puunan na. Ken ti pagbakbaknangan na. Ay, jaklaim pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho? Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta? Ay, dahita ti santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Siya, saan? Ikanak man nga rod iti kwartan, tada mapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Mano ti kasapulam.
Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagusan. No kas di amalpas ka nga digaw, Loida. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na kang asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturot ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang tirumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy? Ketrabahok mat aminan. Saan ka abalda daw, Loida? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay? Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka pa ila dito'y abalay. Ngam kunamlan asino kamatan amang ibaon-baon kanyak. Ipulong ka kanerito. Papanawan mo na dyan nga babaunan na rito. Ay, sana. Kasimet. At anak na suportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Yung nasingpad na jay. Nagagad. Paspasurutam lata kumano ko Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mat naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tag iyan ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. Uwan niya, nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa tilugan, Loida. Ay, ala ka. Naibusa matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasumputak. Yawat mo tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kadyak makasubot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loida. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito ijay piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kayat at agtalinad ijay balay, tada jay swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da jay alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya pa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan ti biyag ko. Di kutsin di ato anak yun nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loida. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga rod iti baboy. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kayat kun di agat manok, tad adu ti kwarta na. Dakelain dagiti baboy mo anak ka. Ay, wintatang. Ay, nagsayang dagita baboy. Imbis pagkasaran nyo ka ni Loida. Saan ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Taila ko, Mike. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Kasta. Kinasaya at ngarod anak ka. Kaya no may dispos ko dagito'y. Mga lakto man ti sa bali at tarang nikaw. Kadwak to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapnod dan to man ilako kaw. Apay nga kukurot ka rito? Wadan kwartak, Loida. Ha? No kasta? Impabak mo amin dya kwarta mi di kalman? Nga rod. Isardang mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo kalaangan. Unsa. Kastamot lang ti pampanunutag. Iso ngay lakop dagiti ginatgatang ko adaga. Taday dya ti pagpuunak iti negosyo. Ha? Ilako mamin? Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yu adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa, Imang? Umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray danan ang kantatang ko. Agsakit da. Masapul amay hospital da. Aniya. Mano ti utangam?
Uray 10,000 pesos ko tata. Pangaasiyo ko Sige, mabiit lang arod. Agtalagakan ka imang. Iswasaan na nanaskan ngagpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti palagtalagkukan ka. Naawatam. Wen tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inak pagdublian da ito'y darling. Ay, haan mo nga sublian ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagain na pag ngamin itisiping asabay de rabi. At nakanog igama ka may sasaba. Hindi kon, nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamak. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwartam mangibati ka. Di na kisuro. Awan bibiyang mo iti daytoy, ta kwartak daytoy. Ha? Awan pakibiyangam ditoy, na awatam. Apay ngagsangsangit ka nga simbang patrito? Awan tinaglakwang iti daga. Sinaur na ka. Unak namin ka nga dimon sublian ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones de kwarta ka na pukaw. Awanan, Loida. Ni, apay ngagimimpake ka rito? Tulungan na ngagimpake. Tawanan tayo jay nga imang. May samad na jay. Kuna nangagbakasyon lang, di mo nagsubsublin. Sa paimutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din. Hagimpake kan, tabayadan danto'y balay ko. Ha? Anyan kayat mo nga sawan? Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay ngay. Katpagyanan tangarudan ngay. Ijay balay yun Nay, apay ngay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni reto. Masurunak. Insugal namanan di naglakwan na iti balay na. Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Manjakon! Naumakan yanan. Sinakon ni reto nanang. Ay, itatawanan ako. Di na akong pag-ananauloy na. Basol mo matlang Nagtangkan ti ulom. Luamok lang manugal ka edi. Hangka ko mga inakaklon. Ikarik, ang balbaliw ako. Idya akong tibisyok. Tadtapay. Nalakom aminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtawanan Kasla kakakaasin. Iso nga pumanaw kakit din. Agsinatan. Ay, awan pagkawitak, Loida. Ay na, adu dagi dya kakabsat mo. Agkamang kakanya da ta sigurado nga tulungan da ka. Sige, mapangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, saka magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wanta medyo busy aki tinapalabas nga daw. Ay, kasta. Wan Roberto, limok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimwa po ka. Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida Jak pa'y masangot, ti maki-istorya kang ka. Ta si kaswa nagiti customer ka. Ay. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masangod dyan anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, nukasta. Customer na amin dagita sumang sangpat, tata. Wayne, ay nagkurang tayo nga rudin dagiti lako na. Tayo madumot ti customer na. Ay, ilako na amin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy.
tapag kasaran na intun umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayate nubya na, tata? Adan na? Manumutin abulan da. Kinukanayan nga umay dito'y balay jeep na. No makit-kitam tagparparada na labasit alugan di tabatog. Lugan ti jeep na dayjay. Adamat gaya menjiip na. Kawan, ay nasingpet abalasang. Kinapintas mo't misti sa balasang. Sige, tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Adamat gayam jiip nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Aklunak manang biyanang. Oren nakidan na akidi kan ni Rito ngam sana napukaw tiriknak ken ni Roberto. Iso an nasakita na akidi na amwakan ng asawa gaya man ti sigud anobyo. Ngam namiris kumatlaang awan karbangak amasakitan tabasol kumatlaang ti amin. Banag apagbababawyak iti kastaunay. Kat ita adan bukod a pamilya ni Roberto, kat napintasan ti panagbiag da asa nga pamilya. Ngam siyak pala sangakpay lang aging gaita, kat makitang tangdanak ng aglaklakoy tinatangkan prutas, iti pwesto ti ulitag ko, ijay ilime. Alakastan, tuy pagayam mo, Loida. Nasaya at unay, tanaamiris mo ti bidot mo. Tangamin, nariga at tagdardarasodos ngagdesisyon. No dimngag ka kumangamin iti inam. Ang amala, di kansidiran ta nagbabawyam matan tinagbidutam. Alakat di kalat tamapukawan itinamnama tapatsyak. Adan tulat tadumtang napinta sa gasat para kan ka. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Loida. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami ka Diyos tagnina iti tonggal maysa. Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Piron, awan ka di pa'y. Awan pa'y nga rod na naising. Plano mi nga rod ti agpakita ko maiti doktor. Tapno maamuan mi no asino ti adda diferensya na kada kami nga agasawa. Apay, di ka mabutag, Piron. Ha? Anyat kaya ti asawan? Kasanaon, no si ka ti maduktalan nga adda diferensyada. Ha? Di ka mabutag. Nga amangan no panawan, when no sinaan na ka ni Kardeng nga asawa. Anya nga rod ti aramidan mi ngay nana. Mangampun kayo iti agbalin nga anak yaw, tapno agsikog kamutin. Anya? Aywan, adaon tinaobserbara kakasta. Kita man ni Inga, nabayag sada na adaan iti anak, nilakay na. Idi nangampun da iti ubeng, ay saus, nagsikog butain. Kahit ang mom, nagsasarunupay dagiti anak da. Pito, dagiti anak da. Maikawalaw, tayo inauna nga inampunda. Aywan anya. Kuwan, saan laan ni Inga, tayo napaliiw ko akas tabiron. Jay pa'y kasinsen, nila kay ikaw. Iso ati makunak, nasaysaya at siguro, no mangampun kayaw, iti ibilang yaw, nga anak yaw. Sige, bayan nyo, takasaritak tuman di asawak, nana. Amwak man, wanya ti kayat na mapasamak.
Asino nga ti ampunan ta ngay? Narigat mo ti agsapol iti ubing ampunan ta bakit? Kunamot ni Nana ising at tumulong agsapol iti ampunan talakay. Wala, tanay, ado ti trabaho. Diyak lang masagong ti mapanagsapol-sapol iti ubing nga ampunan ta. Amumot nga awan ti inanak. Tano kastoy ako ding tilugan kat agre-preparak bakit? Mayat ka amang ampunta iti ibilang tanga anak talakay? Wan. Awan problema kanyak. Mayatak, bakit? Akin balay dito'y Nana. Balay, tay kaanakan di dakay. Ay, mabit lang tagtuktukak, wan. Sapay kumaat, madanon ta ti kaanakan di lakay. Ay. Ha? Nay, da kayo magayam, anti ising. Sumra kayo, ha? Ay, agyaman kami kaanakan. Kaduak ni Veron. Ay, antay anak mo nga'y balasang ka. Ay, daijay indayon na, anti. Ay, damag ka. Kaya't mo ka nung nga ipaampun ti anak mo. Pudno ay, kaanakan. Ay, ante. Kaya't ko nga ituloy ngamin ti panagadal ko. Anya nga iti ko na ni nanang mo. Naimbag manugot nga ipaampun mo ti anak mo. Kinasarita ko nanti, katim manugot mo't. Kasta ka day. Ay, iso nga imay kami, kaanakan, ta agsapsapol nga men ni Veron. Iti ampunin na nga ubing, tawan anak da ken nila kay na. Sige auntie. Diyak kumakayat nga ito ti anak ko. Kapilitan auntie. Tani, nagrigat mo ti panagbiag. Kahit ko nga ituloy ngamin ti panagadal ko, auntie. Di kagdanag. Tasan mi abaybay ante anak mo. Ikarigatan mi nga ito dami ng kasapulan na. Kang runaan ti edukasyon na. Agyaman kapsat. Sige. Agsarita kami nga rod kan ni nanang mo, kaanakan. Veron! Ayan tayo gatas ni Aran ngay. Iyag mo na, tanay. Mabisinsa na talaga. Di mo nagsardengan nga agsang-sangit. Well, umayan karding. Ala, agsusukan balong. Kita, nabisin nga pweso. Ay, kaasimot da ito nga ubing lakay. Pinanawan ti amana. Ay, kat. Ayan na nga ita. Tayo nakasikog nga rod kan kuana. Pinanawan na nga rod. Ay na. Manipod nagsikog, saan ka nun ang nagpakpakita ti ama ti ubing? Kasi ang rod no kasta. Ni, aldawan, di ka mapanagbiyahe aya? Ay, madamdama pa si tata. Iliwak pa ito yung anak ta. Makapaayat, bakit? Agas ti bambanog. Nakabangbang luto yung anak niya. Kumay ka man, anak ko. Nay, bakit? Abay, anyat mapaspasamakan ka. Nasaya at adakan karding. Napintas adamag. Naggapu kami kaniaran iti health center. Masikugak. Nasurukan na may sabulan tininawag. Agpaiso bakit? Agyaman anak. Addan to na anak ta. Anak ta, nagtaod ka data. Wan nga rod, kamaudyanan na. Napatganan tinabayagan at tartari kagayan ta. Adakon bakit? Ayan ti anak ta. Aday jay krib na, agay ayam. Kastaya. Adain sangpot ko nga ayam na, bakit? Inggatangak iti kanan na. Niaran nga, inggatangam mat? Sana. Hindi na mudla kayat na ito. Iso adya anak talatan, bakit? Aran, guston ti sekundarya nalpas mo. Agpatingga ka lang ijayan. Tati adem ti agtuloy ti kuleyo. Ha?
Nilaangan manong aran ti agtuloy nga agiskwela, tatang. Kasla marigatan akmot laeng agkuleyo. Kabalam day ta, sadot mo laeng. Marigatan ak nga ro, tatang. Ni manong aran laangan ati pagtuluyan nyo. Ibagak tulatan no kayat kumanan ti agiskwela. Basta si ka agtuloy nga agadal iti kuleyo, Mimi. Tulungan naklangan agtrabaho si kaaran. Sumurot ka kanyak nga agbiyahe, ta si ka agbalin na konduktor. Nalawag. Uwan, tatang. Karding, nalalaing ni Aran ngam ni Mimi. Nakita mo't dagiti grado ni Mimi. Pasig apasang awa. Ngam ni Aran, nangato dagiti grades na. Tamay sa kadagiti kalaingan iti pagadalan da. Di ka nagpalpalikaw, Viron. Amok ti kayat mo nga ibaga. Ani Aran tinalaeng, ket ni Mimi ti awan ti amuna. Idaon mo mutlaon na yun ti mismo nga anak ta. Diyay ket ampu na yun ti daydayaw mo. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Tangay saan na kayat ni Mimi tag-eskwela. Apay no nilangan aran ti pagtuluyan ta. Sumarununton ni Mimi. Ay saan? Pilitin ta ni Mimi nga ag-eskwela. Masapol nga agtuloy iti kolehiyo. Pasensyakan aran sapay kumata saan ngagsaksakit tinakam mo kan ni tatang mo. Saan, nanang? Amok mo't amarigatan kayo. Naggidan kami ng kolehiyo kani ading ko. Bayan, tano makaurnong tayo. Sumarunukan tumot lang agenrol. Aran, darasam, aldawad, intag biyahin. Uwan, tatang, umayan. Sige, nanang, ing kami agbiyahin. Ala, agan-anad kayo kan ni tatang mo Ayan manan ni Aran, Viron. Domingo ita, lakay. Amumot atunggal Domingo kat masapa amapan iti simbahan. Tag-practice da kadang iti kakadwa na acquire. Adda talento ng agkanta. Iso amay sadya anak ta kadang iti mararamat iti simbahan para lead iti kankanta. Adulamin da ita. Andaya tangdan na, amapan agkanta-kanta dita. Iti uberpas ati pagkanta na no kayat na. Mangitaya iti dua abaso unulata. Tapno makaurnong iti kwarta. Ay na, baybayam ka din. Itad mo ti hilig na. May mayat na jayan angam ti mapan agbarbartak dita. Isupay ko mati mapasadaan mi ita. Ay na, aginanakamot kan aldaw para kan ni Apo Diyos ita. Ikam kumamot iti oras ti Apo Inta makimisa. Sikan masadutak. Isuntumot lang nga iso tibiyag. Nga oray di Domingo ka nga agmisa. Nakagaw kayon, mangantayon ta mabisina kaon. Nala, sumango kamutan, si kalatururayan min karding. Mangantayon, mabisina kon. Mabiit lang. Agkararag tayo pa nga muna. Ading, tatang, nanang. Adula amin nga mumaran. Ing kararag mo kumaitayin tawanak pa'y. Manaktak ka, sapay nagatidog ti kararag mo. Matuo ka na nga gururay. Karding, anya ka kading. Ay mangantay kay din. Agkarakararag kay pailang. Inton malpas tayo amangan, sakay kararag. Manaktak kayo. Nginay, ado pa ti aramidag. Darasam kiti ti mangan, si kaaran. Tawasingam tayo lugan. Si kamot Mimi, ag-review ka iti eleksyon mo. Tapno nalaing ka, iti pagadalan nyo. Wen, tatang. Nanang, happy birthday! Ay ala, wan ngagpaiso. Kasangay ko gayam ita. Ay na, nalipatak pa'y kit din. Anyan, pati kasangay yo. Malipatan nyo, nanang. Ay, uwan gayam, nanang. Ada na patag-arigalok kada kayo. Dahito yo. Ni, Biblia? Uwan nang. Noon ar-aramidin nyo, agbasa kayo. Tado ti maadal yo, iti Santa Biblia. Ada pa'y may sa ditoy. Itad ko ni tatang. Sa balin tumatitid ko ni ading ko. Napintas kami tagbasa iti Biblia, nanang. Adun ti nasursurok maipapan ka ni Apo Diyos. Babaan iti panagbasbasak, iti nasantuan na Biblia. Nanang, kwartayo man? Ni, katno kahit itad ko la di kalman iti kwartam. Ada bayadak iti eskwelaan. Ikanda ko na, uray 2,000 lang. Pangalaak ngay, kat intad kumutan kan ka. Manunti ka sa pula, mayami may. 2,000, tatang. Ay,
Netoy. Wow! Sana all. Agyaman nagtatang. Sige tang, tinakbayadan ng babayadak iti pagadalan. Babus! Inikamlatan. Adi mo pa'y dinamag no pangaramatan na iti kwarta. Langag mo mat. Sana ya. Pagbayad na kano iti eskwelahan da. Wen ang kadawdawat na lady kalman. Nagastos ti ag-eskwela iti kolehiyo. Bakit? Sana balay ta masukatan to. Gaggagatak man ti agbiyahe. Tapno maitid ko amin nakasapulan di anak ta. Di ka rumurara na ata da papananta. Ha? Domingo ita tatang. Mapanak inyo simbaan. Aglangan ka pa lang. Ta importante ti papananta. At arkilata. Mapantayo di laon yon. Dakal ti itad da dya kumpadre. Tagalanti da jay. Kuyugo na. Sikat ag helper. Tatang. Kuha ngamin. Ay, di mo ipilit ti kayat mo si Kaaran ha. Abang ano makabil ka. Kardeng, anyaman daytaan. Taman anak mo. Simbahan latan ti ada iti ulo na. Di pa ilang arod agpade unog pastor. Papanan nyo ngamin ayak at Domingo ita. Adda nga rod arkilame. Kaya nawang kwarta kon. Amang ano, dumawat tumanan ti anak mo. Awan may tad kon. Ala, ingka mapunasan ng jilugan, aran, tarong wartan. Hello, Nana. Ay nay dapaw, Biron. Nabuya ka kadiitin nyo iti TV. Ni, saan, Nana? Apay aya? Ay nay, naapon akong. Ay, Kardeng, nadisgrasya tilugan da. Ay, Anya? Saan? aday di ospitalan ti asawam. Ang di aran, saan dapay kanwa nasarakan. Anya? Nanang, ni Manong aran ngay. Nasarakan da ka din. Saan pa'y nga ron anak ko? Matapandaan natin nagitirangkis. Iso madama pa'y latipan ang sapsapul na kuana. Anya? Si bibiyag nga tabay ni Manong. Naayat unay ti Diyos. Amo ka di na baybayan dya kapsat mo, anak ko. Nanang, Tang, nakaringan ni Tatang Nanang. Veron, Mimi, ayan ni Aran. Awan pa, saan na pa nasarakan na kay. Pakawan hindak. Basol ko, nadadaga sa mapasama ka ni Aran. Tatang. Basol ko. Nana, di kang sangit. Tama nga no makapadakas kan katikas ta. Agkararag tayo kit di. Dawatan tayo ti kasi ti Diyos. Amo ka di na baybayan ni Aran. Isong agkararag tayo. Dahito iti dawat mi. Itinaga niya po mi a Hesu Kristo. Amen. Amen. Ala, rumortan dito simbaan anak ko. Agsublita ni dya ospital, tayong takitaan dya, ma'am. Wen, Nanang. Umay kayo, Nanang. Ayan nga tangoy ni Manong ko. Ala, di ka agsangit, Mimi. Tapat siya ka sana baybayan ti Diyos, ti kapsat mo. Naaya tunay ti Diyos. Amo ka di na baybayan ni Aran. Ibagbagadamit nga mangan kanuno na tayo ni Manong nang. Nangato ngamin tirangki sa nakat na ganda. Basta patsyenta si bibiyag di kapsat mo, anak ko. Di kag panunot iti negatibo. Basta si bibiyag ti kapsat mo. Si bibiyag. Nanang. Nanang. Ay na po, Veron. Mimay, nasaya at nakita kayo dito'y simbahan. Apay ka din na naising. Ay, hindi aran. Ay naapaw, nasarakan dan. Katay na. Ay naapaw. Apay, kumusta tanak ko? Kanayan na. Ay na. Ay, ada ija ospital Anya, Ay. kumusta tanak ko? Kumusta ti kasasaan na? Ay naapaw, ay na. Ay, sigurado amakla at kayaw iti daytoy kay baga. Iswa pa nga asiyo Tadi kay kumamakmakla at wine.
Mabalin ka di. Idiritso yun ti kayat yung ay baga nana. Di kaya nagpalpalikaw pa Ay na, apo, ay na. Di kay siguro mamatay. Hagam, awan na pulos ti sugat ni Aran. Kada itay di ospital. Bambantayan na ni Karday ng di ospital. Anya? Ayaw. Agpiso ka ti dadalhin bagayo nana. Wen ko naklangarudan. Malala, mapan kayo ni di ospital. Darasin nyo ki Iday. Ay na, anak ko. Wag yaman tayo iti Diyos tawan da kasi napasamakan ka. Nanang, amok anya po Diyos tinangilisi kanya, iti mabalin apakaisagma ka. Ay na, Aran. Anak ko, agi amanak, tawan da kasi napasamakan ka. Tatang, tinarabay nak ti Diyos. Manungaran, kasano nakalasat ka iti dayjay disgrasya. Sakbay ti disgrasya, timpwa ka kon. Tanakasabi tak idi, tasyakat nga ro ti helper ni tatang. Idi nagriyaw ni tatang, anang ibagang awan ti preno ti lugan. Timpwa ka kadagos, saak ti maray nga imadayo. Gapoy ti dandanag ko, jak na puutan ti imadayo. Awan mo't nga min cellphone ko apangawag ko kumakada kayo. Ay na, agyaman naktawan da kasi napasamakan ka. Patawanan na kanak ko. Dandani ka na isagmak, gapo kanyak. Tikit di pagiyo ti panunutan nyo, tatang. Tani, medyo grabe gayam ti napasamak kada kayo. Una na ko. Abangan mo mabayag sa makapag na. Na fracture ti tulang dagiti sa akak. Tatang, umasidag ka man. Tarakupan ka, anak ko. Pakawanan na ka. Tatang, sorry. No saan napaatas ti panangipatag ko kada kayo kani Mimi. Angam na amiris ko asan arumbang ti kasjay. Patpatgan ka. Agyaman nak tatang. Italamanin namang ngagkuday ta abalikasyo. Napatpat gandak. Pasensya ka na, anak. Tasaan ako na makatrabaho. Kasanungatan ti panagadal yaw. Di ka agda nagtatang. Ag self-supporting ak. Uri siyak tatang. Ha? Kayat ko ti makaadal. Tanarigat gayam ti awan adal na. Nang runa kastan ti kasasadyo tatang. Masapula matulungan da kayo. Iso nga ikarigatak ti agadal. Ala, sapay lang ko mga runta matunuyo dagita nga arapa apyo anak ko. Kat ikarigatak mo ti makatulong kada kayo. Para iti panagadalyo.